Oke, Shalom, jana selamat sogot mahubat tagan umapenang. Ay medalo hita hatan ni Tuhan, pasadehi tahu tapat tong kumahita. Terima kasih mesumah nami bamu Tuhan, bani haganu panholong niya, temu na tong makasoman di pardalanan di gulong nami. Ay may hurjona nami bani sugot neryon, siyol dohan nami ibohali hamar hiti hapamu. Asi ton mimutun din na pasing man, naman bere hauhurun ben nami pribadi lepas pribadi. Asi hatamuin, gabi panotat, bani pardalanan ni gulong nami, ibagas Kristus Jesus. Jalo hamahan nami riyak pakotong ko yon. Amen. Bapak inang kurya na hinargan ni Tuhan Yesus Kristus hata ni nebata na das itong hatong bani sogot ni Arion ay man natarsurat bani Efesus bindu 5 ayat 20 hata ni Tuhan makatahon sonon hubatan. Tongtong na siyam makatahon tarima kasih halani haganu bani naibata bapa ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amen. Ay madasni. Bapak inang kurya na hinargan ni Tuhan, somaldo hita bani guluh taon ay mamakatahon tarima kasih. Tatu ketika iterhadap kun hita bani hata tarima kasih, adong do dasar ni ay. Ang bani guluh taon, kemungkinan besar, ya taon hita tarima kasih bani hasomanta, halani adong na ijalo hita atap na ibereni ubani guluh ta. Halani mapainang, marhite na dom mamanjalo hita totu maningon adong doho mapangarusyon bani goluta so nahahita marhite na ijalota ay martarima kasih huban ay doho man itekan kun bani ambilan taon bani Efesus ihatahon utong atongan ni goluta si bani haganupan situasi na ito pakon hita tongtong hita makatahon tarima kasih bapainang kurya na hinargan ni Tuhan. Ado dasar tamar terima kasih bani Tuhan. Totu dasar tamar terima kasih bani Tuhan ay mahalani pasu-pasu rosi panramot konon ni Tuhan bani gulut. Totu patut dohi tamakaraon terima kasih wapaina. Hataridahan ni terima kasih tahu bani Tuhan. Langsinggan paman. Langsinggan pambahinan. Tapi lebih kunjay, adong tiga-tiga pahara na siyol sobuton marhiti ambilan taon, pasal na martarima kasih ku bani Tuhan bani haganu, pardalanan ni guluta. Ay manaparlubi, maningon ni patarida kon hita ba, marparlaho ibagas holong. Masih marparlaho ibagas holong, hala ni Kristus donadok parlubi makaholong hita. Napaduahon, tanda ni terima kasih tahubani Tuhan maningon ipadaw kita do diri tahubani panriah-riahon hata habutakon uhur haw rosi age hata susah ganah na patuluhon isawut bapak inang tanda ni terima kasih tahubani Tuhan ay maase ulang namin saur hita bani horja hagulapan maase halani dumma ipalihar Tuhan gulutakon na mangihut na paopat kon tanda ni tarima kasih tahuban ni Tuhan ase bani gulutakon pakai mahita mapargunahon panorang sadokah ibere Tuhan opehita mangguluh bani dunia hasyangan totu dong opat bapak inang tanda ni tarima kasih tamaningan ipatalde kon hita bani gulmit ni pardalanan ni taon. Aido tanda ni halak na porsaya na martarima kasih uban ni Tuhan day bata. Kurya na hinarga ni Tuhan on matanda ni tarima kasih ta hubani Tuhan. Ase hisama tongon tondita nalaho mamuji rosi mambalosi Tuhan bani golukon. Amin. Martong gomah. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatan na doma ijalohan nami. Ase tongtong hanay martarima kasih ipataridakon hanami itong atongan ni goluon. Tanda ni na do mga panami bani pasu-pasu na pinaondos mo rosi pagkasomanion mo itong atongan ni goluon nami. At cari hamanay mi bapa marite tondi muton dinapasin. Ase tongon manggoluh mahanami ibagas na martarima kasih agi ahapin na idopakon hanami
Bani goluon malas ni ursonay age pusok ni tong hanami marpangarapan tubamu. Terima kasih mabamu Tuhan dosa palanggaran nami parlo bisa salpon ham. Tong bapa talu panam gabi ha ondosan ni pasu-pasu. Nasiol ondos konon muhu tong-tongah ni guluk nami. Terpuji maham jalo hamahan nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom jana oras na ubata.